Kembote Kokanda de Alcudene Congo. Bom dia a todo o povo bacongo, como a todo o povo angolano de Cabinda Cunene. Como sempre no nosso programa, é o vosso irmão Toine Congo. O Toine Congo é o irmão que sempre apresentou, que vai continuar a apresentar esse programa, que nós todos conhecemos e chamamos Ana Nekongo. Da kunkamba bunga dileta, niema, da kunkamba bunga dileta. A todo o povo bacongo, o vosso irmão Toine Congo. E andi ndioyo kanse unu munandinga pate bobela ekuma diambu bobele unu diambu ditari disedieto bonga bonga dakukamba bunga dileta dakukamba bunga dileta dakukamba bunga dileta emono kisala kwa mako yandika sala kwaniko wakasalako nani kunzika nzatoiza nakonde nzimbu kukala lyaka yatuko nakale nzimbu kutemona kukanda lyakulizi kanzi kangeko twakuizila kangeko wavidi mfunu nzimbu zako wavidi mfunu ewa yandi ukonda kwa ni nzimbu wakakonda kwa ni nzimbu nani kunzola yani mutu kasala kwaniko ewa nakabonduka nani kunzika disongelipo nakabonduka wakakondeli nzimbu luyalu kunzika kawako manu Zakaria Mayala dioko pilula emanu Masivi engombo kamonoko ikulu kambabo mukonono mubayilangi mambo nabangi nkunga mukona koko lyo mulinanga intindu kakadi bobele mambo nzebo mayiboba nkaluzola moko kansi nangavo lobake ndio mwana kala ku France utuke kunti ukonde kanda lolemvuka mavitidi kesa kundondenwa nakalondenwa kiboba diakako tangzeka kole baba enzolu vonda kuna France vo kole baba ekienga ketuya Gildas unaeza aviti kulondenwa nandondenwa tangzeka ka kiboba diakako kansi voka wako emono kokola ambutapo enleke ngeitoine ko ndakambye kanda aphangizama ewunu diambu ibobela diambu disedieto bonga tangzen kaka senge nakoti muna dingala pasivo yesasula diaka muna oa tukaze boba abba kusangi kongo kansi muna ndwani nuke disongele bombo mukokola ngini nanga muna matu mau mugwaini nanga kansi katwa to mabaku sako idi nabo tangzen kaka siye kotape muna lukezo pasivo watu asidu yenanga bukubata audiaka abaku sa mambo ibobe unu apangizama papa bonga yandi kunjika ngaka zingile yani kuna quartier 13 pangi amakiala kubila di matondo mutamutu mutamutu di matondo edio di diambu yezavo tokala ye papa mingiedi tokala ye kuna nzo papa domibare tokala diaka ye diodio konono di tete irmão panyama makiadi bobanga panyama domingo veto kele kutu yani tumili kunzaya yani mwana kasi papa domibare ngakakala ekhombo seyiza
yandi okele bange nkunga muna konono bo okele gimbila kele bo ntu kuna mimi nkunga mi konono yanin leke to yanin leke audiaka makiadi dada zinglangi kwa kulonda wau dia muzuri kulukamba bo kanda enge adan kwenu yenge kingi bake lusi ule matu luto malanda pastor Tsimba na landi panyama nketo kalanga kubelizika manzambi kwa itela dio tamba wenda ziudi matu yemoke na kutu yembuta ko nketo kalanga kuluwanda now yemoke na yembutama winanga bo toko di mbuta ko nketo kalanga kuluwanda embuta kimbote kyako kizoli mpoba sina diako ko ikumba bo mwene azaya nene kwao idina ka bobela ka mambo mali ka wako bobo nginanga mambo makanda ibobela nakalan luba bo kanda de kaka wizimu na bata diama mubanga winangi mambi kubanzi ko no panic nzimbu mono ndi diale tekele kanda diama ko mono nakalan zenze ngeye mbeni winanga ko mono mono ntoto yekanda inwani nange mono kina mutu ko bo tumbani ke bitatila bo tumbani ke tsamba bo tumbani ke lungwile nzimbu sekatekeka ekanda ko mono ko bitakana mono kina phuku mununiko mukatu sisi seleng nzebo mulanda ulina Jose Wanduka nzebo mulanda ulina nge ndio panja mboba ke mukokola ke na kia msito nzebo ematu maziuka mina epanyama enzuama nzebo mulanda ulina dersu nzebo mulanda ulina epanyama rive kono eno kulukanda luninanga mono kisoa kanda ko mono kibambula nanda lunwana kweno enzungu mieno kuna meso mama kalunwani ko nalunwana muna meso mama muno nakale yenkele vidikulusika enokulu kisola kapo ngeo sala ngeo nange mbote ngeo kupani kange luku ngeo kulambila nge no komono kamo kamani banga mako eto kuluba kimosi totungenzo ito popo ko bono lokala bolo mosi koso mutu esalu kyandi kati enzola yandi umo yandi dimosi pangya makiala kubila nzevu mulanda ulina manu kosta lukombu mwakulu ulinanga kimbote kyako manu mavati kuvisi muna chingu mbwa imbutama mavati kundiyono pangya Domingo vetukele Manuel Manzambi ndio na mwana kasibo oncle Matondo Petit Nangale Blanc na Holanda mama Esther Rodriguez kimbote kyako kuna Holanda ulinanga kimbote kyako mama Joana engediaka nzebo mukikongo bobelanga kimbote kyako kuna Holanda ulinanga kimbote kokanda diaukulu aukulu zinga ngao kala ngao kimbote kyako eunu diamu nzoli kulusonga kanse de diambu lutoma landa bosi bobela mu apangiza ama ekwaku munwana tulinanga botu butile konono kanse konono kondadi tuka tulinange ambuta vita ambuta bange kyo kyomba kanse kikuluki yetu mukona lombingini nanga bo ekitsasa lumonanga eto to bangi kitsasa eto tunanga bo anatuke kuzombo na phobe zombo bo anatuke kungola bo esikongo diengola abangi kitsasa tokale sedieto kuna quartier 13 na yepsa kabino ke ba vita bazombo basalaka vita bilima bazombo basalaka yango imana ruenzori
Foudre bango basalaka yango ba tango vite salamaki zali mvita veut dire bitumba. À cette époque les Angolais luttaient pour l'indépendance de l'Angola. Comme l'union fait la force, bazalaki ko évoluer à cette époque parce qu'il y avait les royaumes Congo donc les solo dans ngozongle yango soute. Alors bekipi wana e salamaki ba mvita bitumba kindo kele nwana. C'est là est venu le nom de Vita Club aujourd'hui. C'est juste ma prononciation makambo et que l'on Vita Emelongwe etikali Vita. Bosana ba non moko na ko rappeler bino lelo ba vieux qui pedi. Ba vieux qui pedi sont des gens oyo bazalaki na papa bonga à cette époque pour na la Vita. Tozena ba papa Pereira ou Ferreira, mais c'est la papa Pereira. Azalaki ya San Salvador. Papa Pereira, bazalaki na baimana, babilima, Vita, tina ba Leopard. Tina ba Wenzori. Tous ces gens-là sont des Angolais. Obino boyebakiti. Papa Kuba. Papa Koko nanga de ya mobali, Koko Nkanu prévoyant. Président ya Foudre bana ya zone de Kinshasa barumbu bakoyeba ye na Isoki na gare ya Kinsite wana leki ya tata boti mama nanga André Kiamena wana koko nanga aboti mama nanga mobali ya Kikonga Ineji wana prévoyant Kano na Isoki petit frère na ye nazali kaka kopesa bino mwa lisolo bandeko bolanda eloko na kotiela bino nalingi bo comprendre eloko na kotiela bino tikala na bana poto tikalaka basi mibale mwasi ya liboso alaka na ndako oyo ngai ya mibale nazalaka kuna omoni malamu soki atikela biso esika te nde malamu melokola tikela biso esika tovanda place moko na bana na bakoko nalaka nesengo mingi. Merci. Est-ce que nous rappelé papa tikela no recherche moko na ko tuno recherche on a tikela bino na go papa tikela recherche moko atikela bino richesse na ko tuna yo bomengo atikela bino bomengo kaka bana te yo ndimanga ça va atikela bino folklorique mo benga ngo bonga musique ya mboka bonga est-ce que zali eyali c'est ça moi tuna yo esalaka siko soki mettre kuka lingo zwango esala ndeni ebetaka likembe. Est-ce que likembe pona ko zwango bato batalo partout dans le monde partout pona ko zwa musique ya bonga ami mango beke ebeta partout esengaka ndeni esengaka kasi fu papa soko ye kopesa mbongo alingi bolanda malamu basali makambo nyonso ndenge basalaka na bukoko basengi kinatu basengi yo mbongo osombi deka ja masanga basoso mibale osombi biloko wana nyonso tu ofuti bango mbongo bango bakomemana bakei bake kobeta miziki penza bukoko oyo papa awa tozolobela azolobela konono mikolo ekufaka chaise nango awa kaka. Merci beaucoup. Donc siège ya konono toujours et pas ya papa bonga papa leki azali me mwa bana na yepe okoko solola na bana ne moko ya mwasi ye wana oya mobali ayali okoko solola na po ba pesa olim sangai kombo papa lokumu. Merci beaucoup to sur papa leki papa lokola ordinateur ba kota yango na linga ko utiliser yango nanu te bonjour papa tozo zela toso ma kiala nzalambila mark moko ya kala dikdok kiala nzalambila yo na bon ozaka nzalambila wana eza kombo ya papa na biso oyo aboti biso apesi biso bakombo po famille ezaka kiala nzalambila biso nyonso. Merci papa na biso trésor kiala nzalambila a ozana na famille ngai naza oyo mama na ngai naza mwana ntuka papa bolimbisa ngai parce que nga mutu natikali na misala ya konono ya kobeta bakorono wana. Merci beaucoup papa trésor siko betela biso soki lelo siko yo cordon verdict yango zwa konono opo akebeta wana matete be na poto be na lemba esala ndeni bon mpona kozwa
bon na poto ezande ti bon ngai déjà na uta da Belgique na mingedi to beta da ba konono to kenda ba Belgique to kenda ba France bani to ya bon na mona ki ke semenga moko na zwa musala ya papa na tsango na maboko lokwa tozana ba mama bon ba contrat na biso ezalaka na songi oji biso to ke beta na matete senga ka fo pesa biso ki na to ya $20 to senga ka de kaza bière to senga ka de soso montant na to senga ka $400 soko lingo zwa biso to kenda na $400 to beteli yo musique na yo butu mobimba ti da o ezali juste mpona ko clarifier bino ke konono ezali loko moko spirituel président na yo oyo za président musala ni donc tosengaka na bandeko na biso bazali bangole oyo bamoni ke bakoko kozala na biso ensemble nakozwango mpe nazwango mpe nakoki mwa moke mpo mona esei. Merci beaucoup kozwa muna poto ma moke akapela moke talaka likako na makambo nango. Merci beaucoup ça se peut ko atoyo ezali loko moko ezali spirituel tolingaka bato bacomprendre yango. Tokosala mission zelanga na coin tokosala mission. Merci beaucoup Jean-Pierre Landou tokosala toujours mission esalaka bien ah cordon perdu makambo lukaki yango yo na kati ya si c'est pas di vidéo to comme na suka mama maloba suka bato ni batalo mbota suka. Merci ndengi boye a voilà tout les gars. Ouais, toujours les cadeaux bandasiko. Emunu kange kanga malonge kanga emunu kange kanga malonga au kanga malonga kanga dia kairana wa usisi la rana mzemedi la rana mena magola emunu kange kanga kanga emunu kange kanga malonge malonga kanga dia la mission. bandeko na ngai namonaki ilusile bindambu diambu nga kala diambu de bobela diambu de konono konono kadifuako nzevo apangya lande dia di video nalumona bo luzeye kanda di bonga bo mwana bo ntekelo ulinanga kuphutu lubanika ya imbileto 0044 7 4 0 4 0 22 3 27 mono itoyo ne Congo
kia mena nalumbokela namona vo kanda die papa bonga bonga una vo mwana kazi vo mwana nyonketo pasi voto mokena eto kwaku tuvengi konono tuninanga ye makiadi dada kwaku keninanga eto zole kutulukamba vo kikulu tutwa bangela eto katukulupila kanako kansi tokala kitwadi tusiangedu vakimosi enkanda monopengi nkanda miaukulu pengi mukala mubaka petu ninangelu salisuko mindele pasivo tuvaika kasi eto tukulupila kanako muna maukulu twa banga muno kutukikalidi zako vo papa bonga bonga onkaka papa mingedi onkaka kanse mono mwana ni kongo ngini nanga kibambu lako di kalana papa mingedi di kalana papa bonga bonga seto mokena pasivo kiakima kienda kunda kuna kumbu kanda dieto kuna kumbu dinanga vo ana zombo vie Cesar Manu Cesar yandi uni nanga vo mwana kasi papa Domibar yandi diaka kuna konononga kakala kizai kuvo moika gena ngavufwa mani zina diandi Cesar yandi akele epang makiadi winangi fuke vutugela ezina diandi bande kona ngai na tilibino ndambu ya eloko bomoni na chela kibino ezalaki juste bomona keno konono ezalaka na quartier 13 epa ya papa bonga bonga eloko na ngina clarifier yangoyo papa bonga bonga peut-être ba terme bazali ko utiliser ezali féticheur c'est nganga enganga inkwangangu tuninange yatu asalisange yatu abundange nkisi mutu nakakala nganga nzambi impelo endiona nakakala nganga nkisi kamutu bundanga nkisi ko kansi mutu winange mbakisilu gelu salisu papa bonga bonga kakala mutu ukele yengangu di kelevo kikulu kietuka kuna kanda diani kalenda sadise yatu na longoli parti moko eza wana na tie yango te bokomona na parti wana mama bonga bonga mwasi na ye ya mibale ya lobi bamikonzi bagénéraux y compris président Mobutu azalaki koya na quartier 13 kuluka papa bonga bonga po asalisa bango bandeko lelo soki boke na Bakongo kobanda songololo no songololo musika na Bakongo kobanda na kote ya manyanga kuna luozi bouti na mwanda bozo mata boye palabala pozo vivi palabala songololo bozo mata kipesi lukala bokomi na kuilungongo bomati ba parti tuwana kuna na kati bakolo fuma batali dimosi mwana kitsende soki na kati kuna vous allez voir que batu mususu baza kuna bazali ba Congo oyo bautaki na Angola comme ezalaki na no royaume Congo ba frontière ezalaki te tangu mundele asali ba frontière omona keno batu wana basa na ba Congo quelques-uns qui sont là pona agriculture bayaki mais batika baparana bango musika o bota bango baparana bango basa na kati ya Angola okene na Mbanza Congo okene na Soyo baparana bango basa kuna
lokola bango bamikolelaki déjà basala agriculture bakomaki ti bakotela kosala baagriculture na bango ntango mundele akaboli bafrontière bato wana batikali na bafrontière wana kuna bato wana bato mosusu basala bavillage na bango na bamboka wana bakoma bakongo ya bakongo me bapara na ye batata mama na ye basaka kuna na ngola aboti mpe bana esika wana aza mpe chef du village ye kolo ya mabele aza mpe mukongo ya bakongo me separa tata na ye na mama na ye basala bango na ngola kuna na kati e parmi bango bato mosusu baraconta jamais na bana ke no bapara ne basaka kuna bapara nga bakufa bapara basala bango vivant liboti na baza vivant omonaka ye moko avoyageaka azongaka na ngola oyo nakesala commerce nzoka nene vitaka bapara na ye ayebi bike mpe aza na ndeko moko aza na kisasa okomona oyo natika biloko na kisasa akuta na kisasa akutalaka na ndeko na ye bakuzine bakuzine na ye me bana ya boti na bakongo bayebi teke no papa azala bandeko mosusu yango ezali kosala ke no bana mosusu bakomi bamikolo wana papa biodo bo foki université kende kotanga na kisasa azala ndeko azala kuna o ndeko mo babuti wapi ba oyo pasala kisasa bikake no tata la mongo azalika ye moko pate balengi bakufa nzo neza na leki moko aza chef du village kuna aza mundibu. Et ça qui fait que mokolo tata wana bana ne bakoya na kisasa na ndako ya grand frère bakokamwa keno bana wana bazali bandibu et pourtant bana wana bazana kisasa kuna basaka bazombo bakama oh mais ndenge ni bino za bandibu biso bazombo te bazali bana ya tata leki na bango mais kuna ye alobaki na yete parce que a continue ki vina ye donc mutamutu ba makambo oyo bandeko na ngai ba makambo oyo salami ebele yango wana konono ezali eloko moko spirituel tango nga paeke mono yekulu kamba bo akembe yekamba kanda dia okulu tokalabaki mosi elobi teke totika oya biso tozala parce que batu ba comprendre ki message ya Angostar te Angostar ba kokina bango ko sangana ba beti pe baseli mbongo na bango ba continuer mais message ezalaki soki basangani babeti ekosala eloko moko ya munene donc un jour basala yango mais tango ekoki pona bana bakongo oyebi musala abima donc nyonso to ozalaki na Angostar ozalaki wapi soko sali eloko le temps est venu pour nous eloko na yo ekoeshuwe te mais zala na bolingo zala na baninga soko moninga no moninga musuku kosala na eloko bosali kimbeni ezalate rivalité ezalate parce que tango ekoki bino bo laksa mokili valeur na bino oyo bino bozalaki parce que bakanisaki ke biso tozala mabele te tozalaki na mabele bango nde bayebaki te biso toteki na mabele na biso toyebaki mabele na biso ke tozala mabele yango wana tango tokendeki na bamboka bapaya tozalaki kosala mabe te parce que toyebaki pa toutaki fo tozopa tokozonga diodio idiambu itwakamba koenokulu pasha miliki oziule matu mambo itwa boba dersu nzwama otomalanda kiamsito Zimbabwe Ami Eliano mono kwako mubanga nginange salu mubanga mutubisa nginange nkanda kumaki eno pe le nabangi salu kieno papa forme imboteki yako Manu Douglas Afonso Fual kimboteki yako Père Mulangi kokanda dia okulu séparation ezalate séparatisme ezalate rivalité ezalate toko pesa maboko na batu nyonso oyo toko koka awa na Angleterre toko pesa maboko na France batu ya France oboko koka bo pesa maboko na batu ya Angleterre batu ya Allemagne partout ozali tango na bino ekoki ba yebaki valeur na bino te valeur yango sikoyo ba mona yango par les actes kakinduko kanunwani ni mako musala kaka ba mona yango bayeba oyo biso tozali
kiembote kokanda dia ukulu kiala kubila kiembote kia kupanyama mbwene kiese kibeni Godinho kiembote kiaku Nene Kanka Mabanga ani kule Mampasi ndio nanlekiam Manu Narciso kiembote kiaku Mon Petit Socrates Mama Mimi Chemindele Mama Tafika Panya Monketo Mama Kiala Bibish Mama Kiala Fifi Panya Mabibish Mama Tafika kiembote kieno Mama Elisa Bunga Mama Teresa apangizeto ya keto Mama mwasi ya Irmão Chora enketo Manu Santos enketo Manu Masivi Ngombo enketo pangiama Pastor Tsimba enketo pangiama João Lusayadio kiembote kieno Notoma sana